Seperti biasa, sebelum menonton dibiasakan subscribe dulu. Kalau tak subscribe, tak pecahkan HP kalian. Begini cara subscribe. Bukan ayah. Kemarin itu orang ben ada di dari mana? Duh, aing alabatan datang kalau sajam ya aing ada bawa di dia. Kenaon guys, kemana si Alek jeung si Asep? Duka pugu euy, biasana mah jam sakit teh narongkrong di dieu. Komo si Asep mah. Euy, terus biasana. Oh iya teh, sarang ribu paling ge. Nyambes lah tungguan we. Sep, ayo jadi mual. Kemana lah? Kasih mama pendekan teraingannya. Oh, iya tuh. Ayo. Neneng. Iya, Bi. Kan nanti pacar Bibi mau ke sini. Jadi Neneng temenin Bibi ya. Apa ditemenin, Bi? Ah, temenin aja. Sok eta panonna teh ari malong nu geulis mah. Henteu aya. Nicip sia teh Asep. Heueuh atuh heueuh. Saha dia teh Mai? Dulur Abi. Naon karak melong di dia. Biasa karek ka dieu. Oh, heueuh. Boleh meureun nya kenalan mah. Boga naon sia minta kenalan ka dulur aing. Udah Neng, Neneng masuk aja. Boga hati. Deh, ari ngomongnya ari ka Abi mah karena HP. Moal kita asupnya Mai. Moal sia mah lamun ayang aing mah arek. Wajis. Sabar, sabar. Ya entas hayu asup. Anjing, jabat yang gede, jabat yang gede. Nonset. Henteu lek. Udah sia mah seureudeg. Hayu ayang, masuk lagi. Ayo. Asa teh bisa ngondisikeun kieu. Hah, herang-herakeun pisan. Asli jadi sungkan cai-cai acan. Ya udah, mau pulang dulu. Iya, A. Tah, gitu keluar tuh balik nongkrong aja atau sekali. Enggak saya balik. Elas balik kali mulai. So, Sok sia teh wawannya. Jung balik. yang sedih. Lah, aing balik ke sore yang ada gua lagi. Lah, di mana wae sia teh? Nah, nanti lu nganjang. Anjing pantesan. Tapi si John, aya dulu si mama dia gelis. Salah, sok bohong. Salek. Nyawa tuh apal ngaranna? Hari si Daris kemana ya teh? Balik. Nah, malah balik cenah. Nungguan sia lalila tetap bulu kan nungguan. Geus lah bae. Kayak oge balik di ieu ka dieu. Mana deui atuh? Oh, bae lah. Neng, hati-hati ya sama bujang di sini mah. Emang kenapa, Bi? Buaya
terus pada nganggur semua lagi. Oh iya Bi, yaudah tuh ayo antar Bibi ke warung. Tuh gering tuh. Anjing oh ya aing. Mana? Itu tuh. Oh, itu. Cewek. Ah, kakak Boni halo ngok. Oke, mana tak? Ah, baiklah. Tapi penasaran, sampurkeun ah. Ah, tapi penasaran tepuk lah. Anjing sapu ieu mah. Gimana ya astagfirullahaladzim ya Allah. Ma turunkan. Ma tolong Nabi. Gimana ya? Kok bisa ya Allah. Anjing nah ieu. Gelo. Hah, di mata aing. Jero, gelo. Aduh, anjing, naon labuh. Bisa tinggalkeun sieun. Nih, geus aman meureun ya. Aing buka salah naon kasih ya. Lah tuh, kuain dibawa. Tuh sih dari situ. Kunaon baras tuh? Henteu we. Balik sia teh. Geus lah ngek balik. Nambe. Keno, si Darus siga bedanya. Ah, biasa ya merungsep ari bujang kolot mah. Ringlung. Efek sabun wae. Usah bubar sore. Ayo. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Begini cara subscribe.